ताबीरिबसिंबो अहानबमक्तदा बिनीताना तराम नोक्सबगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदम असिगी मरोय पाउ थमजरी लैंड रेस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन ड्राउट रिसाइलेंस हाइबा थीमदा नुमित मंगानी चथगदबा फोटो कंटेस्ट कम एग्जिबिशन ngasi हौदोखरे केस अमगी प्रोसेस अथरिंगे मनुंगदा पाउमी सिंगना लीगल रिपोर्टिंग पीदुना पाउ फोंगबा यादे हाइना हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर अतकार्स अनन्ना हाइक्रे Celebrating 20 years of giving thank you blood donors हाइबा थीमदा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पांगथोखरे लोयना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन गा हिरम कयादा मतेंग पांगनबा यानाखरे मपुंगोय पाउलो बिरसे मालेंगी सरुक सिंह असि चादनी फुनि पारोम असि मरुभूमि ओइरकले हाइबगी अकीबा अमा लेरकलबा मतम असिदा तंगाई फदना कलौदबा यादबा अमदि मिपुंग खुदिंगना मसि दायित्व अमगा ओइना लौमिनबगी मतम ओइरे हाइना डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज की डायरेक्टर तौरांगबम ब्रजकुमार सिंहाना फोंदोरकले लैंड रेस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन ड्राउट रिसाइलेंस हाइबा थीमदा मणिपुर एमएसएफ फोटो क्लबना डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर खुसमनदुना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सरोमोइना नुमित मंगानी चथगदोबा फोटो कंटेस्ट कम एग्जिबिशन अमा क्वाकैथल लेबा इम्फाल आर्ट गैलरी हौदोरदुना महांगना हाई एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट कया अमा थोलकपासी नुंगाई नाकलमदा येंगबदा मखोइना थोललिबगी मरमसी अकोइबगी फिबमसी हेना सोक्सिले कंदबा यादे हाइबनी मरमसना अखोइ पुनमगना अकोइबगी काइथरकलिबसिंग असि कन्नबा अमत ओइना थबक तौमिनबा मतम अदु यौरे अखोई तुरेल पाचिंग उमंग नौना सेमसी हाइबा नते महौसागी लेजरमली बसतगी सोक्सिलई बसतगी कन्मिनसी हाइबनी अखोइना महौसागी ओइबा अयिंग असा अमदि इचाउसिंग थेंगनदुना लाई अदुबो हंदक काम हेलकलीबासी अकोइबगी फिबमसी मियोइबा अखोइना काहेनबा हेलकपदनी हाइबसी सेंगलबा वाफा अमनी मरमसना तुरेल इसेल महौसागुम अदुमक सेलहनबा तुरेल दी तुरेल ओइना थमसी पाटी पाट ओइना अदुमक ओहेंसी मसिदा प्लास्टिकना सिंगबगी अमोट अकाइना सिंगबा हुंजिनबा लेप्सी हौजिके मिरोलना काइथरकलीबा अकोइबगी फिबमसी कलहौदबा तारबदी अखोइगी तुंगी हौरकलीबा मिरोलना हिंगबदा अवाबा अमा मायोकना हगदोरिबनी लोयना मालेमसी दनतना थवाई पाम जीबा मियोइबा यावना हिंफम लेरक लोय हाइकी फोटो कंटेस्ट असिदा मको मथंग तारकलबा सिंगदा सर्टिफिकेट अमदि सेलगी मना पिदुना पुनिंग थगोतकी ngasi gi tharamadu प्रदीप फांजौबम प्रेजेंट मणिपुर एमएचए फोटो क्लब अमदि फोटो कंटेस्ट असिगी जूरी ओइकिबा मेंबर अमदि तोंगान तोंगान मियोइ क्याना सरुक याखी प्री प्राइमरी की ओजा लोबगी वाहुद फाजिन की देसाम की थौमी अहुम ngasi लंफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा इम्फाल वेस्ट की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंचार्ज ओइरिबा सिविल जज जूनियर डिवीजन बोनी लाइसरंग की ममांग पुथोकलबा मतुंग निमित 15 जुडिशियल कस्टडी दा रिमांड पीख्रबा थौमी अहुम अदु लंफेल पुलिस ना लखतपा एफआईआर अमगा मरि लेना कोर्ट दा पुथोरकपनी हियरिंग अदुदा इम्फाल पुलिस स्टेशन नंगरांगी खोंजंग अदुगा मरि लेना लखतपा एफआईआर अमगा मरि लेना सु फॉर्मल अरेस्ट तौनबा प्रेयर तौरखी फॉर्मल अरेस्ट अदु जज अदुना सोयाबा पीबगलोयना इम्फाल पुलिस स्टेशन की कांगबु अमना मखोइबु कोर्ट कॉम्प्लेक्स तगी पुखरे निंगसिंग बयाई ngarang director of education s amadi babuprada leiba sarva shiksha abhiyan amadi education s ki director office solution baga mari leyana imphal west police na ngarang phajing khibani lampen police na phajing khiba thongmi ahum adudi desam head office ki secretary finance sujakanta oinam pilot khangemba amadi rokio sorokai bamni मणिपुर की प्री प्राइमरी की ओजा लौनबगी चथखिबा थबक अदो नियम चुमदे चटनबा यारोय हाइदुना देसामना ममांग थक्तगी थबक असिगी प्रोसेस मखा चथदनबा मरि लेनबसिंगदा खंगनखी अदुमापु देसामना थमखिबा वाफमसिंग थवोइदबा मोंगदा थबक असिगी प्रोसेस मखा चथरकपना मरम ओइदुना मरि लेनबा ऑफिसिंग थोंग थिंजिनबगी थबक चथबदा पुलिस ना मखोइबु ngarang फाजिंखिबनी
केस अमगी प्रोसेस चथरिंगै मनुंगदा पाउमीसिंगना लीगल रिपोर्टिंग पीदुना पाउ फोंगबा यादे प्रोसेस लोइद्रिबा पाउ अदुना मियामदा लाना चटखिनबगी मचा अमा ओहले हाइना हिंदुस्तान टाइम्स की लीगल एडिटर अटकार्स अनन्ना फोंदोखरे वाफमसिंग असे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर अमदी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी मसल साना सिंधुना चैलेंजेस इन लीगल रिपोर्टिंग एंड द रोल ऑफ मीडिया हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा खननेनबगी थोरा अमा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जजेस लाउंज हॉलदा पांगथोखिबा थोरा मदुदा फोंदोखिबनी खननेनबगी थोरा मदुदा रिसोर्स पर्सन ओइकिबा अटकार्स अनन्ना हाई मियामदा असेंगबा सुंबा रिपोर्टिंग पीनबा होनबदा पाउमीसिंगी थौदांग यामना चावी कोर्ट थादोरकपा सेरोलसिंगदा पाउमीसिंगना पब्लिकता खंगनद्रिंगै ममांगदा कोर्ट का मरी लेनबसिंगी पाउ फाउनरबा मतुंगदा केस खुदिमक क्रॉस चेक तौरबा मतुंग हंजे हंजिन कुपना येंगदुना असेंगबा सुंबा खंगलबा मतमदा पाउ फोंगदबनी मपुंग फाद्रिबा केस नत्रगा प्रोसेस अथरिबा केस अमा मियामदा खंगनबदा लाना चटखिबा याबा फिबम लेबना केस मपुंग फारो मतुंगदा पाउ अदु फोंगदबनी केस अमा लोइसनबा होनबदा स्टेज कया अमा लई पाउमीसिंगना कोर्ट की सिनरिबा लोन सिंग असि हेना खंगनबा थबक थौरंग कया अमासु पाइखतनबा सेम सारी मसी पाउमीसिंगबो हेना मयेक सेंगना खंगनदुना नियम सुमना पाउ फोंगबा ngamnaba पाइखलकपा खोंथांग अमनी सोशल मीडिया पाइरिबा मियोइसिंगनासु मियामदा सक ताकपा याबा फोटो नत्रगा वीडियो अपलोड तौबा याबा यादबगी मतंगदसु मुन्ना खंगफम थोई मदुना खंगदना थबक तौबना तुंगदा अकाइबा कया अमा लाकनी हाइबसु खंगदबनी नाकल अमा खक्तंगी वा तारगा रिपोर्ट पिरोइदबनी लोइनना जुवेनाइल ओइरिबा सिंगी केसिंग लाकपदा मियामदा खंगनबा याबा यादबगी मतंगदसु पाउमीसिंग खननिनकी When the notices are issued, the court will also clarify whether all the respondents they are being asked to respond to the notice, or is it one or two departments of usually the government, because their petitions are usually enforceable against the state and its instrumentalities. Now, what is the state and what are the state's instrumentalities? You will have Article 13 of the Constitution defining it. So you must understand that if there is a constitutional court, it will relate to a lot of constitutional issues. And therefore, we must also understand and have the basic understanding of the Constitution. कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वाइखोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लेबा उमाथेल मनाक्ता इम्फाल लोमदगी सजिक तंपाक तमना लाखिबा थोंग सानबा पोलम सिंग यावबा बीआरटीएफ की गाड़ी अनि मियामना उमाथेलदगी फारगा पुखरगा कक्सिंग खुनौ थोंगा मनिंग लेंगांग सिंगदा मई थादुना अमांगता थोनख्रे थौदो सिंगरांग अयु पुंग 8 मखाइरोम तारकपदा बीआरटीएफ की क्रेन अमा अमसुंग ट्रक अनिदा थोंग सानबा योट की फंबाक यावना पोलम सिंग पुदुना लाखी नन लोकल अहुमना थौरखिबा ट्रक अनि अदु खामदुना चेक तौबदा थोंग सानबा पोलम अदु यावरंखी मियाम अदुना कुकी सिंगना मणिपुर तुरेल मथक्ता के मोलनोम विलेज मनाक्ता लेंगा की अथिंगबगी वांगमदा साबा होखिबा थोंग अदुगिनी खंदुना गाड़ी अनि अदु फाजिनदुना थमखी पाव अदु तानारकपदगी तोंगान तोंगांबा खुलक्यादगी लाकपा मियोइसिना इरांग सागलक्तुना गाड़ी अनि अदु पुखरगा कक्सिंग खुनौ थोंगा मनिंग लेंगांग सिंगदा मई थारमखिबनी हाइरी मियामना गाड़ी अनि अदु पुदुना चटखरे हेक्ताबदा मफम अदुदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी टीएस विक्रमजी अमदी मको थोंबा ऑफिसर सिंगसु संगसिंदुना थीबो होंबगी थबक चथखी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कांगबुना संगसिंखिबा मतमदा गाड़ी अनि अदु मई चाकपा होरंबदगी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कांगबुना मई अदु कनबा होना होबदगी का हेना साउनदी अमांगता थोउद्रे अदुमैनमक मई थारमलिबा मियाम अदुदी मफम अदुदगी चनखिरंबना मिपा मिफुनगी पाउदी लेट्री अदुमैनमक वाइखोंग पुलिस स्टेशन थौदो असिगा मरी लेना केस अमा लखतुना थिजिनबा होक्रे हाइरी मई थाख्रबा गाड़ी सिंग वाइखोंग पुलिस नंगसी अयुक अंगनबदा लखतखरे हाइरी ngasi ayu pung maparom tabada kaksing police station gi manung chana leba sora kaithel gi pofam phambamda hand grenade ama leiramle ngasi ayuk sora kaithel gi bom leiramle ba kaithel sanga dugi hek makha thangbada ngari ngatai seng chak yonba Muhammad Sauda kauba miyoy amana mahaki dukan hangna ba thorakpada phi phataba amagi mathakta hand grenade adu leiramba thengnarakpani hairi khudakta bom leire haiduna kaksing police ta pau pidagi police ki team laktuni yengsala matung pung 13 minute 15 da tek tak kaidana lokhatkhre bom adu kanana kari marang gidak thamlamlibano haiba hojik phawbagi oina di khangba ngamdri hairi All Sora Clubs Coordinating Committee ASCCOC na ngasi ayuk Sora Bazar set ki makha thangba maikai da hand grenade ama thamlambabu akan mamong da condemn directly ASCCOC gi
General Secretary Thokpa Cheralamana Hai, Bom Madu Kanana Karimarang Tamlambano Habadu, Atubada Sengdok Piu, Asigumba, Praza Miam Daki, a Kangwagada Tawong Matung Tabada Tobida Naba Haizari, Sora Bazada, look my Pamiba Imai Ben Singna, Manama Sing Yolibama Pamasidat, Bom Tamlambasi Yamna Pende Hainasu, Gerald Asna Makatari. Manipur Chief Minister Jiri Bam the Lakani Hairagangasi Pauba cancel Toduna Lady Basida Jiri Bam Yamna Pamjabadi Karigumba Chief Minister na Lakpi Dragasu Lady Bo authorities Singna Tabakta Oino Ontokpio Hainangasi Nuntil Jiri Development Organization JDO Amadi United Jiri Youth League UGYL Loop Anina Sinduna JDO gi office da Pangthokhre Permission Nabama da JDO gi President E Diwana Wapamasi Pongdokibani Dewana Makata na Haikibada Tasi Tang Taruka Marilena Pogimi Pamasi Tozabani Tang Taruki Matunda Jiri Bangi Mapangkea da Yum Mai Chakpa Roina Lamtai Kunona Singba Hosik Ekoi Miam na Pamjabadi Mai Chaktuna Amangata Thokraba Yum Sing Nauna Sabiduna Lehenba Barak Circle the Ladiba Police Station Singasi upgradation Toba Maruina Sotobekra Jiri Muk Amadi Makha Basti Police Station Singasi Tubada Tabak Oino Ontokpa Barak Circle the Ladiba Security Piba Masia Sukimatic Patabasida Mamang the Memorandum Kayasu Tajakre Haina Pen the Wapam Supongdoki Houses that portion Atubada Tamaningi Jiribam Hospital Si Mamin Koktani Dr. Singh Transport Orabasu Jiribam the Setting Day Masi Impal the Ladiba CSO Singna Kanbiduna Jiribam Hospital ki matangda pressure khara supi haningi maramdi Impal ga Jiribam ga yamna khenai Impal dadi tongan ba clinic kaya ma lei adubu Jiribam dadi leite haiki loisilakpada Jiribam gi mapandagi lakpa CSO Singh organization singna mateng pangbibada thagachai adumnadi oiraga Jiribam da leiriba CSO Singh ga tanaraga tobina ba amasung media da phongdokpa matamda khara section na phongdokpina ba wafam su thamjari maramdi media da phongdokpada henjin kiduna hauji leiriba phibam dagi hena aruba phiba amada lakibasu yai haina phongdokki ngasigi pawgi me phamadu Jiri Development Organization JDO gi President E Diwan Singha General Secretary S Priyananda amadi United Jiri Youth League UJYL gi President PS Gyanendra Maitaina saruk yaki जी तंदू लेता हुआ पीस हंजन में जो कोई पाम जाए है क्या तू हाई बपोची सीएम नंग सगे मपम सिंगा नेटिव विलेज सिंगा कोई युम सिंगे सारगा कोई लहनगनी हाई बगी सेम की सुम अथम वपम क्या अथम करबनी हाई बपोची हुजी थबक ओन ओंथोरक तबसी मसी कितंग कोई नुंगाई जदबम फाउजे अदुना अथुम मतन मसी तौबिरकनी हाई बगी थाजबदु अकोइना मणिपुर गवर्नमेंट अमदी ऑथोरिटी सिंगा कोई थमजरी है Thasigi tarukta Maitai Nupama Kuki Singni Signaba Singna Mihatina Halaga Hundoklam Lava Matunda Jiribam the Irang Horopana Maramoraga Jiribam District Sigi Boro Bekra Subdivision Gi Butang Kal Haiba Kunadu the Leba Mitagi Yum Ani Marni Signaba Masakang Deba Singna Nasinongalamdai Ahing Pungani Karahen Baduaida Mai Taramle Hairi Yum Tumna Mai Tabi Krabami Singadudi Butang Kaldagi Senzam Sanat Tomba Maitai Zayung Pumatoi Laikidaba Senzam Kalasanamadi Wahengbam Moina Babu Singa Sahi Humpu Apokpa W Kulos Ngani Senzam Sanat Tomba Maitaina Aikoi Paumida Haikibada Aikoi di Butang Kalda Jabani Karani Mamangda Irang Patre Haiduna Assam Rifles na Bekra Rongi Mi Puraga Lakpaduda Aikoi Busu Pubirakpani Kudakta Lakpada Pochai Sasan Singsu Loina Tamlamlaga Lakpani Haina Pongdoraki Ni sujan kete bani Pojum Mahung Katani Mitai Jumdalai Divise Asitani Aina mo kari haigani sarkar na sigo amutang ni tambi ragati khani aina ek khanjai Manipur State ki Mapalam de Leriba Manipuri Kanballo Makal Kasar Assam Amadi Manipuri Youth Front of Assam Maifana Jiri Bamda Housing Lanjan Duna Leriba Relief Camp Singda Chanaba Pochai Senaba Pirolamadi Angang Singi Pochai Kaya Jiri Bangi Vidyanagar Multipurpose Sport Complex Indoor Hall de Leriba in Mass Singda Kusina Kray Pot Piba to the Saru Yakiba Manipuri Kanballo ki Chairman RK Sana Halna Asumna Haiki Manipur Tole Berang si Mapan Manipur de Leriba Maite Queen Sawa Bada Saru Yazari Amadi Jiri Bam the Toliba
irang amadi yummai thabi khraba imung singda mapan manipur gi tongan tongan mafam singda khundaduna leiba maitai singna magi leijaba khaigat aduna jiribam da abataraba maitai ireicha singda tengbang nabagi dama sinaraki polam singa do mapan manipuri miyangi mahut sinduna makkal amadi mai phana jiribangi mafam kaya da changjapam loduna leiriba miyoi singda khusinaki Saliba thasi tang tarukta kukini signaba singna mihatina hatok pikraba jiribangi soro ating bikunaudagi soibam sarat kumar singa sahi humpumanga apokpa laikidraba S babahal singagi mihatki matungdagi ngasi phawbada yummai thaduna irang haurakpana maram oiraga hauze jiribam Vidyanagarda leiba multi super complex indoor hall chingdong leikai upper primary school soro ating bi high school amadi children home Harinagarda Saidangduna leiriba relief camp singda tongan miyoi sing CSO sing amadi political party kayadagi leptana relief material sing pirakpa leptari ngasi Jiribam district ki Dibong GP gi manung chana leiba Islamabad tagi Rainbow Club amadi Islamabad Maira Paibi anina pullaga Jiribam gi Vidyanagarda leiba multipurpose sports complex ta maitai pangali silinau sina khundagi cheng khaina duna amadi hawai yauna san thangna polam sing mateng pangki Islamabad Maira Paibi gi president Nurina Begum na haikibada Jiribam district si jati mayamna punna khundaminaba apikpa mini India haina sukhangna belamamani masida phatraba kuki singna maitai silinau singi mathakta landaraktuna awaba tahliba amadi yum kaya mai thadokpibagi thawang asi thamoi songna nungaijade haina phongdokhi mana makhatana haikibada awana tariba singidama Islamabad maitai pangali silinau singna saruk yajari haina su phongdokhi Imphal dagi lakiba Salaisa Pibarel Punsi Marup SPPM Manipur ki thomi singna lanjelaktu leiriba Jiribam relief camp singda chatuna yengsingkre yengsing khongsaka marilena Salaisa Pibarel Punsi Marup SPPM ki general secretary Sagol Sem Sanjit na haikibada maitai gi lining laisonama sung inat ka marilena MLA Lorembam Rameswar gi makhada lingkhat paluk amani ngasi aikhoina Jiribam gi tongan mafamda hangliba relief camp singda sangduna awat apa sing yengsin batana sel gi tengbang oina su mateng pangjaki haina phongdokhi matungda su aikhoina mateng pangkhigani haiki khongcha sa sarugya kiba SPPM gi member Konsam Binoy na haikibada makhoi lakpa matamda relief camp de ramba miyoi singna haibada Jiribam dagi manung jangchina leiriba boro bekra si security matik chana leitabana makhoi bu protect toba ngamde ngarang Tangkalda yum ani mai thadok piramle aduna SPPM gi maikai dagi mafam aduda security matik chana pibiduna masa gi yumda hanjilhan biyu haina sarkar gi pungning chingchingki nonjari loinana asigumba awana tarba punamagta aikogi Manipur tampakta leibiriba natraga Manipur gi tongan ba community punamagna Jiribam gi awana tarba singnaw singda achauba tengmang pibiduna hojik mayong nariba awaba se akoi punna thenamina si haiba apil mayam punna bakta su tawzen All Jiribam Muslim Welfare Society AJMWS na handak pangthokadariba Idul Adha gi kumai chauna pangthokpada thingba thamlakli hauji Jiribam gi oriba phiba masna maram oiraga Idul Adha gi thoramasi masa gi masjid ta yamna harau tayamba langba tawduna mi ka hena pundana Jiribam gi oriba phibam asibu nungaitaba phongdok poina namaz tamak pangthokna bangasi Jiribam gi sponsor Sonapurda pangthokiba mifamna warep lokibani loinana Manipur gi hauji oriba Pima masih kalaga lamda masa santi purang na ba madi mau sagi punsida hanjila na ba masida nantana Manipura tholi ba hingsa gi thodota laikidraba thawai sing santi oina mapugi nakta leiruna ba thawni janna bagi warepsu lauki All Jiribam Muslim Welfare Society ki President Thadorok Pacherol isna makha taribadi hauji Jiribam gi phiba masida Muslim silinau sing namaram leitena Jiribam gi kachin koyada chathok chasin tawdana basu apil torokli tungda mi phamaduna Manipur da tholiba irang da laikhidraba singi thawaina ingna leiruna ba mina ani tumina thawni jakhi
Afaba khunai ama oiraknaba honabada angang amabu ningthina mahi masing takpinaba afaba oja mathau tai masigidamakta ngasi Little Millennium Institution gi Chief Learning Officer CLO amadi oja sing yoiba Teachers Training and Teachers Excellence Award ki thoram silibani haina Little Millennium Education Private Limited ki CEO Sajid Alina Pangthokhre wapha masing asi institution sinduna chingmairong da leiba Classic Grande da Pangthokiba pawgi mipama da wapha masi phondaladuna Alina hai India के सिटी साम यांखैरोम दा पुन्ना ब्रांच सात्र यांखैरोम लेरिबा लिटल मिलेनियम ना माहिरो सिंह दा थोइदो हेंदो ना ताकपि तंबिरि बोजा सिंह दा टीचर एक्सेलेंट अवार्ड पि नै काय खुमनबो उलकपा सिमा यामना नुंगाई मणिपुर दा लेरिबा इंस्टीट्यूट के आसिगी ओजा सिंह ना अंगांग अमगी माहि अम दी पुंसिगी लंबिदा सही अनि दगी तरुक फावबा सि यामना मरोइबा पुंसि तांकक अमनि खंदुना निंगथिना ताकपि तंबिबा संगी ओजा सिंह ना अंगांग सिंह बु निंगथिजना लोइना दुना अफाबा माहि फंगनबा ngamnaba Little Millennium na honoriba sigi manung chanangasi institution teachers training program asi pangthoklibani oja sing amadi CLO sing asigi honaba amadi makhoi gi maruiba thodang kaya gi damakta Teachers Excellence Award sing piduna makhoi bu pungning thogotli haina su phongdokhi State Health Society NISM Manipur amadi State Blood Transfusion Council Manipur ani na punna khusam naduna celebrating 20 years of giving thank you blood donors haiba thimda World Blood Donor Day 2024 ngasi GP Women College da Pangthokhre ngasi ke tharmaduda Dr. Osana Hanbi Devi Director Health Services Manipur Dr. Somoji Ningomban State Mission Director NISM Manipur Dr. A Barindra Sharma Professor Department of Transfusion Medicine RIMS Dr. Konsam Surjit Senior MO in charge Blood Center Jenims Amadi Hizam Romi Devi Principal GP Women's College na Mathang Sina Thoba Mitunglen Taramapu Amadi Akana Mitunglen Sing Oina Saruyaki Pangtoliba Tharamasi Matang the Health Services Manipur Director Dr. Osana Hanbi Devi na hai voluntary blood donors in e katholam liba sigi mamal naide donors in pibiram liba e aduna kanagumba mamal yamlaba miyoiba amagi punsi pibirambani makhoi singui kai kunapam thoi amadi asengba thongna leiba sing haina lowi masida sunatana blood donor ama oibana masama u phana leiba ngami haibasi asumba amakhakni haiki ngasigi tharamadu lisang sina miyang dama e pidna laklaba blood donor singda sakhang se amadi asamba kudol pidna puning thoga pagaloena ikai khunabasu utkhi amadi palan tharamasiga marilena blood donation ke amaso GP Women College ki library hall da pangthokhi masida college asigi mahiroi blind blood donor amadi paumi kanasu EPK E pibada mangzabalaite adongi E unit amana miyoi ahungi pusikan bangam gadoribani haina RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na Pangthokhre waphamasing asi RIMS blood bank na sinduna bank aduda thank you blood donors haibati hiramda pangthokiba World Blood Donor Day 2024 ki thoranga mari lena pangthokibani RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na makhata aduna hai E unit amana miyoi ahungi pusikan bangami blood donate Amukta tawdriba miyoi kaya na donate tawraba matungda igi awat pa lairamba du koonduna miyoi kaya gi punsi kanba ngamgani E pibada isada mangjaba karishu lege haibasi miyang kanganba ama mathau tai loyana ngasi gi tharamasida RIMS ki doctor yauna staff yankhaina E piramba sima hospital asigi director amoina thagal I haina su phongdokhi World Blood Donor Day 2024 ga marilena 20 years celebrating giving thank you blood donors haiba thimda nomayoiba mega voluntary blood donation ke ama Indian Army Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Sayata Foundation Caesar Hospital Langol District Hospital Bisnupur na puna khusamna sinduna District Hospital Bisnupur da ngasi pangthokhre tharamadu Indian Army gi mako thongba official sing Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ke chairman Dr. W Gulapi former chairman I Jugeshwar vice chairman M. Ibemal, Secretary Dr. S. Roman, Organizing Secretary Engineer T.S. Yaima, In charge W. Tolango, Joint Secretary Singh E. Premjit S. Yamsan, S. Pramodini Amadi Atay Thong Singh Susaruk Yaki. Tharamadu Indian Army gi makok thongbo official Singh Yauna, Atay Army Person Yankai Mathoi, Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ke volunteer Kunmari Puna, Nupa Donor Humdra Manga Register Tobagi Manung Damio Itaram de Dufosatuna, Humpunitoi EPK. Ngasi Loyola School Bisnupurda World Blood Donation Day ga marilena satra amasung oja sing ga punna I tengbang
पीदुना मियोइबगी पुंसिबु कनगनी हाइदुना पुन्ना वासक लौमिनखरे लोयना स्कूल असगी प्रिंसिपल रिवरेंड फादर सोमी रोबर्टना इगी तेंगबांग पांगबगी तंगाई फदबसिंग वाफमसिंग फोंगदोखी छात्रसिंगसु मखोइना ब्लड डोनेशन तौबगी सही मतंग यौरकलबा मतमदा ई दान तौगदबनी हाइना महाकना मखा ताखी ममांग सही की मे तांग अहुमदगी हौदुना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मैतै प्रुप्ता अतमना तथरलिबा लाना सिगे सरोमोइना हंदा जिरी बामदा कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतै कयागी युम मै थाबा लंथुंग कया मांग ताहन बदनतना मियोय कया लेफम लेतबदगी रिलीफ कैम्प हांगदुना लैरिबा सिबो यानिंगदब फोनोतुना ngasi बिष्णुपुर बाजार फॉरेस्ट गेटता बिष्णुपुर गे कोइबदा खुंदारिबा खुंजा कयाना थोरक्तुना खोलाव कया लावख्रे बिष्णुपुर कोइबा पुनबलो बालना सिनु तथकिबा खोंजंग अदुदा बालना कोलिबा खुंजा सिंह नाचौ पोकपी नाइखोंग खुलेन नाइखोंग सिफाई तौबुल खोजुमान क्वा सिफाई नाचौ खा पोसंग बमदगी लाकपा मैरा पाइबिसिना खुत्ता मैरा पाइदना फॉरेस्ट गेट पुलबा तुंगदा बिष्णुपुर बाजार फाउदुना चतुना मणिपुर थोलेबे इरांग येंगदुना लैरिबा सेक्यूरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह खुदकता फम थादोउ मणिपुर की डीजीपी राजीव सिंह फम थादोउ मणिपुर असम राइफल लौथोउ जिरी मियामगिदमक एखोय लेपली लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबन सिंह खोलाव कया लाउखी खोंजंग अदुगा मरी लेना बाल की प्रेसिडेंट एल देवजान सिंहाना फोंदोखिबदा मणिपुर लेंगाना दायित्व लौदबदगी लाना सि थोकपनी मणिपुरदा सेंट्रल फोर्स लिसिंग हुमफुमदा थाजिलगलबसु ngasi फावबा लाना सि लोइसिनबा ngamdri मरामसना सेक्यूरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह अमदी डीजीपी सयोलमगी मनुंगदा फम थादोउ मणिपुर की सीएम सु पांबै लेत्रगना यांगी मतेंग पामलबदी मियाम सु सरुक याजगे सयोलमगी मनुंगदा वारेप अमा लौरगा मियामदा खंगन बिरक्तब तारबदी बालना मणिपुर की तोंगान तोंगान लुपसिंग अखनब खोंजंग कया सुचंगसिलगनी लोयना बालना जिरीबाम मियामगिदमक लेपली जिरीबामदा बालना सु मतेंग पांगनब जिरीबामदा चटकनी जिरीबाम मियामदा मतेंग पांगबिनी मसिंगना बालगी जीपे नंबर 9856190469 की खुथांगदा मतेंग पांगबियो हाइकी सही हेलकलबा मणिपुर थोलेबे इरांग असिगे सरामो ओइना जिरीबामदा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना जिरीबामदा खुंदारिबा मैतै सिंगदा अमुक लंदारकपा अमदि असम राइफल्स ना मैतै सिंगना युम थादोक्तुना लांजेन नखरबा सिंगी युम मै थाबदा येंगदुना लैबा यानिंगदबा फोंदोक्तुना इंडिया लेंगाना येलहोमी मैतै बुतुमना मुथतनबा कांगलोन तोकदबनी हाइना लेंगाकता तक्सिंदुना निंगथौखोंग प्रोटेक्शन कमिटीना सिंदुना निंगथौखोंग कैथेलदा ngasi मियांगी वाकन मिफम चथखरे वाकन मिफम अदुदा मणिपुरदा अथोबदा एनआरसी इंप्लीमेंट तौ मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर डीजीपी अथोब मतमदा सिंदोउ वी स्ट्रांगली कंडेम द बर्न डाउन ऑफ मैतै हाउसेस बाय कुकी मिलिटेंट्स इन जिरी हाइना थाबा प्लेकार्ड कया सुसिनकी लोयना हप्ता अमगी मनुंगदा मणिपुर की डीजीपी सेक्यूरिटी एडवाइजर कुलदीप फमथादोउ गो बैक असम राइफल साइबर खोलाव कयासु लाउखी निंगथौखोंग प्रोटेक्शन कमिटी वुमेन विंग की आरके तोम्बिसना फोंदोखिबदा मैतै मिचम सिंगदा मतेंग पांगबा सारगा होंदो हनख्रगा मी लेत्रबा युम सिंग लिबा नार्को कुकी मिलिटेंट सिंगी मिचंग संगलिबा सि यारोय हाइना पालिबा मणिपुर लेंगाकना हाइबा ngamdriba karigino ai leiri haina CM su chongthokpa matam oire haiki Prime Minister Narendra Modi amasung French President Emmanuel Macron na wari chaduna leba anina strategic defense cooperation da mateng pangnaba madi India gi Make in India bu chakhan bada yanakre lusing bani asi Italy gi Apulia da pangtholiba G7 summit ta saru yaba laglibani Europe ta India gi closest strategic partner France na oiribani Indian Navy की दमाग राफेल जेट कुंतरुक लेनबा फ्रांस को वरी छनदुना लेरिबनी 2016 की मखादा तोकिबियाना सेमगी मतुंगिना इंडियन एयरफोर्स की दमाग यूरो 7.87 बिलियन पिदुना राफेल जेट कुंत्रा तरुक हानना लेख्रबनी जून 13 दगी 15 फावबा इटली की अपुलिया की लग्जरियस बोर्गो एग्नेजिया रिजोर्ट पांथोकपा G7 समिट इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मोलोनी ना सेबा उपिरकपदगी पीएम मोदी शरुक याबा लाखिबनी अपुलिया की ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पीएम मोदी नगरांग नुमिदांग थेंगबदा थोंगलबदा इटली दा लैबा इंडिया की एम्बेसडर भानराव अमदी अतै ऑफिशियल सिंगना तरामना ओखी पीएम मोदी ना मैक्रोन यूके पीएम ऋषि सुनाक अमसुंग यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की गसु उनखी फ्रांस ता पांथोकदरिबा पेरिस ओलंपिक अमसुंग पैरालंपिक गेम्स की दमा पीएम मोदी ना फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन दा ग्रीटिंग्स पीखी हंदकी G7 समिट ता इंडिया ना सरुक याबसी 13 रक सुबनी अमदी पीएम मोदी गिना 5 रक सुबनी हाइरी
Sanabagi Pauda District Sports Association Kaksingna Sinduna Association Playground the Sathariba 21st KSS Lahaudebi Memorial Super Division League 2024 ging asi sanakiba match da South Kaksingna SWC Kairapu Panjalama Sinoda Thoikre South Kaksing Yamatangaira Panjaladu jersey number 10 L Dinkuna match ki minute 100 pandajan kibani Youth Progressive Club Bisnupur District Sinu Zathariba Fast Mini Boys Volleyball Tournament 2024 gi ngasi sanakiba matching da YPC na ISYD Obu set ohum sino habidi 25-17 25-19 25-21 da Naibana ISYD Obu set ohum sino 25-17 25-15 25-22 da Thoikre aduga atopa match amadana SDI Ishok na over Pangthokhre tournament asigi semi final da DVA amadi SDI Naiba amadi YPC Tengaragani Haujarabada Maroya Pamukana Pijari Land Restoration, Desertification, Drought, Resilience Haiba Timda, Numit Mangani Chatagadaba Photo Contest Kam Exhibition Ngasi Hodokre Case amagi process sathering e manungda paumi singna legal reporting piduna pau phongba yade haina Hindustan Times ki legal editor Atkars Ananna haikre Celebrating 20 years of giving thank you blood donors haiba thimda World Blood Donor Day Pangthokhre Loyana Prime Minister Narendra Modi ga France President Emmanuel Macron ga hiram kayada mateng pangnaba yanakre Gasigidi paudam pijaba matang solution jare miyeng tabiri basing bamuka na kurumjari